Pa da, evo, treći put smo na Final Fouru, ovaj put nam je protivnik nije budućnost nego Bukurešt. Pa mogu reći da smo nestrpljive, uzbuđene smo, jedva čekamo sutrašnju utakmicu. Bukurešt ima odličnu ekipu, mislim da nema favorita, da sve četiri ekipe imaju podjednake šanse za ulazak u finale. To su četiri najbolje ekipe i stvarno, eto, nadam se da ćemo sutra, želim da damo sve od sebe, da poginemo na terenu i jednostavno mislim da ovaj put je treća sreća i da ćemo imati isto malo sreće na našoj strani. Da. Presudit će, mislim, fokus, discipliniranost, jednostavno moramo pokušati održati koncentraciju na visokom nivou svih 60 minuta i mislim da će to presuditi. Pa možda, ajmo reći da psihološki je. 2 puta smo pobjedile Bukurešt u grupi, ali to nikako ne umanjuje njihovu vrijednost, njihovu kvalitetu. Oni su odlična ekipa i to je sutra jedna utakmica, biti ili ne biti. Kažem, presudit će nekakve sitne stvari i detalji. Hvala.